Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore. O značaju udruživanja poljoprivrednika svakodnevno slušamo, te već svi znamo da u tom koraku postoji mnogo benefita po same poljoprivredne proizvođače. To su shvatili i mladi poljoprivrednici, te je njih nekolicina ovog proleća osnovalo Udruženje mladih poljoprivrednika Srbije. Mi smo u obilasku čačanskih sela upoznali jednog od njih, Radovana Sjenića, apsolventa veterinarskog fakulteta, čiji domen je ovčarstvo i koji se rado odazvao jednoj takvoj organizaciji. Za početak im je cilj da budu vid spone između poljoprivrednika i institucija koje raspisuju razne konkurse. Potreba je zato što je nedovoljna upućenost i nedovoljno osvješćenost oko sredstava koja mogu da se dobiju od države i samim time kao i kod Žarka gdje smo ovdje, on dečko gdje sam ga ja pitao da li je nešto podsticaj ostvarivao, nije, zbog čega, kaže papirologija, ne razume se, on je zaposlen, radi, treba da preda, šalje se, jednostavno nema se jasno definisano i tumačenje je jako komplikovano. Stoga postoje tu određeni koji su članovi koji su jednostavno završili fakultet, na primjer agrobiznisa i tako, kojima je to predmet bio i struka. Upravo će oni biti servis za poljoprivrednike kako bi se lakše i brojnije apliciralo na pomenute konkurse. Osim toga, neznanje je prvi korak ka neuspešnom poslovanju, ističe naš sagovornik, te će edukacija poljoprivrednika biti još jedan domen delovanja Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Kao što je, na primjer, u ovčarstvu problem gdje ljudi gledaju pedigre i tu se sve počiva i završava. Da li je umatičena ili nije. Mesnatost, eksterijer, plodnost, mlečnost, to su stvari koje jednostavno ne interesuju ljude, nego je bitno pedigre i ta subvencija koja je i to je to. I onda upadnu u problem sa tim jer ne kupe dovoljno kvalitetna grla, ne umeju adekvatno da ih hrani jer nije tu velika zarada. Iako još uvek malo lutaju i neadekvatno to postupaju sa životinjom, gubitak je neminovan. Osim edukacije i pomoći u vezi sa papirologijom, mladi poljoprivrednici Srbije žele da tako udruženi doprinesu i lakšem plasmanu poljoprivrednih proizvoda, kao što su to, na primjer, jagnjad. Ja sam gajio kvalitetna grla Virtemegras, gdje su me ljudi kontaktirali, prevodilac, izvoz za Izrael, gdje su bili zadovoljni, vidjeli su mesnatosti i tako dalje i pitali su me da li bih došao na razgovor da im isporučim grla. Ja sam rekao naravno, interesuje me otprilike koji broj, oni su rekli pa kamion tovarimo 300 grla. Ja sam rekao neću da dolazim da vas maltretiram, ali ako bismo mi imali najavu kada će oni doći i ako smo mi, znači jednostavno informacija se izbaci, automatski znamo šta se traži, tako se shodno tome pripremamo, tako ljudi, da li idemo na 20 kg, 30, 40, 50. Evo, na primjer, sada, što se tiče Ile de France, isto sam bio u Milutovcu pre par dana, šišao sam gdje čovjek isto ima Ile de France, jagnjacu, mesnatost, randman je fenomenalan, otišao sam, kaže, na pijac, niko me nije pitao zašto sam došao, a kamoli da bi ponudio neku i mizerniju cenu. Nažalost, Radovan je svoje stado morao da proda kako bi vratio kredit, te je to još jedna od ideja kako pomoći poljoprivrednicima. Razgovarati sa bankama kako bi kreditiranje bilo smislenije, tačnije kako bi otplata kredita bila prilagođena poljoprivrednoj proizvodnji, ističe Radovan. Kaže, godinu dana, to je ništa za bilo šta. Za bilo koju granu poljoprivrede taj vremenski period je ništa. Znači vi, kao što sam rekao, ako kupite priplodna umatičena grla, na primjer kao Žarko 20, da je kupi sada 20, on nema za subvenciju, jel tako? Znači on mora da od tih grla ostavi po tom, znači on je već dao novac za ta grla. Onda sljedeća mora da odstavi i dalje hrani i prva i druga grla diže odgoj. Ako je podigao kredit, on već kredit mora da vraća, a nigde nije. On dinara još uvek nije uzeo kredit što se tiče vremena, on je već morao da vrati, jer to je dug proces. Kao što sam i ja imao taj problem, gdje sam, kada su mi ostavljao grla, rekao sam da ću vratiti od subvencija. Subvencije mi nisu došle, banku to ne interesuje. Ona ima mrtvo slovo na papiru i to je to. Ja sam onda bio prinuđen da se spašava. Da prodaš šta? Naravno, jer tu nema drugog izlaza.
te subvencije još nisu stigle? Ne, da, koje su već čekane prevoz. Zamislite tu hrana, grla, vreme i tako dalje. Puno je tema koje Udruženje mladih poljoprivrednika želi da pokrene kako bi poljoprivredna proizvodnja imala smisla i kako bi mladi ostali na selu i radili zemlju ili držali stoku. Mladi ljudi koji su deo pomenutog udruženja su puni elana, pa se nadaju da će tako udruženi biti glasniji i da će se lakše izboriti za bolje sutra.